Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zaseda. Izvolite sesti. Dobro jutro, molim da se najavi predmet. Dobro jutro, časni sude. Predmet IT 03675, tužilac protiv Vojislava Šešelja. Hvala. Gospodine Šešelj, da li možete da pratite postupak na vlastitom jeziku? Da. Molim da se tužilaštvo predstavi. Dan Saxon u ime tužilaštva. Tu sam sa kolegom svojim Ulrihom Musermajem i tu je naš referent za predmet Ana Katalinić. Molim da se advokat u pripravnosti predstavi. Dobro jutro, Triada Van Spool. Dobro jutro i vama. Razlog što smo sazvali ovu statusnu konferenciju jeste odredba pravila 65 bis i po tom pravilu otprilike svakih 120 dana treba da se organizuje statusna konferencija kako bi se organizovale konsultacije među stranama, kako bi se osigurala ekspeditna primjena suđenja, također da bi se ustanovilo stanje u predmetu i optuženom omogućilo da pokrene pitanja u vezi sa predmetom, uključujući i duševno i fizičko stanje optuženog, a također u vezi sa uslovima u pritvorskoj jedinici. Posljednja statusna konferencija održana je 26. septembra 2005. godine. Dakle, ova statusna konferencija se održava u ovom roku od 120 dana. Razlog što se održava ovako rano ujutro je taj što je optuženi uputio meni jedan zahtev koji sam smatrao da je opravdan i sve strane i u drugom predmetu su odlučile da sarađuju, dakle da odgode početak drugog predmeta, dakle sve dok se ne završi ova statusna konferencija. Prvo bih hteo da kažem nešto o onome što se dešavalo periodu između posljednje statusne konferencije i ove današnje. Prvo želim da vas obavestim o tome da najkasnije u utorak ili sredu sljedeće sedmice donećemo odluku o elektronskom obelodanjivanju dokumenata optuženom. Kasnilo se sa tom odlukom dosta, međutim bilo je puno toga o čemu smo trebali da razgovaramo i na kraju smo došli i do odluke po tom pitanju. Odluka je sad u završnoj fazi i objavit će se ili utorak ili najkasnije u sredu nakon završnih konsultacija sa drugim kolegama, sudijama iz veća. Zatim također imamo i zahtev optuženog da mu se dostavi materijal koji se citira u predpretresnom podnosku tužilaštva. To je zahtev optuženog broj 67 iz decembra 2004. godine. Tužilaštvo je podnelo svoj predpretresni podnesak 14. decembra i tada je bilo izjavilo da će nakon toga dostaviti i spisak svedoka i spisak dokaznih predmeta. Nakon toga usledio je zahtev optuženog broj 67, kao što sam već rekao, a tužilaštvo je odgovorilo na taj podnesak 18. januara. Ovo pitanje još uvek nije
rešeno i ne tiče se samo predpretresnog podneska, spiska svedoka i spiska dokaznih predmeta, već se tiče i nekih drugih pitanja koje ću kasnije spomenuti. Jedna od stvari koje ću kasnije spomenuti je to što, s obzirom na sled događaja, predpretresni podnesak koji ste ranije podneli, da ćete morati da podnesete novi izmenjeni predpretresni podnesak koji će odražavati promene iz nove izmenjene optužnice. U vezi sa optužnicom hteo bih da kažem da je 22. oktobra 2004. godine tužilaštvo zatražilo dozvolu za izmenu optužnice i optužnice koja je prvobitno bila potvrđena 14. februara 2003. godine. Moje pretresno veće je 27. maja 2005. godine odobrilo ovaj zahtev tužilaštva i to u principu. Odredilo je da predložena izmenjena optužnica bude operativna optužnica, ali je zatražilo manja pojašnjenja. Kasnije, 3. juna prošle godine, 2005. godine, tužilaštvo je fajliralo korigendum izmenjene optužnice i pojasnilo je onaj deo koje je spominjalo veće, a veće je onda 8. jula 2005. godine odobrilo taj korigendum delimično i naložilo tužilaštvu da dostavi modifikovanu izmenjenu optužnicu u skladu sa tim. Tužilaštvo je podnelo modifikovanu izmenjenu optužnicu 12. jula 2005. godine, a 8. septembra prošle godine optuženi je podneo svoj podnesak broj 101. Osvrnut ću se kasnije na taj podnesak, a također i preliminarni podnesak broj 102 i to u skladu sa pravilom 72 pravilnika o postupku i dokazima kojima je osporio modifikovanu, odnosno izmenjenu optužnicu. Između ostalog, on je osporavao ponovo legalitet Međunarodnog krivičnog suda, a također i navodne nedostatke u obliku izmenjene optužnice. Tužilaštvo je na podnesak broj 101 optuženog odgovorilo, a također i na preliminarni podnesak optuženog broj 102 i to 16. septembra 2005. godine. I tužilaštvo je pred pretresnom veću u stvari ukazalo na to da je dužina podneska optuženog daleko izvan okvira koji je utvrđen direktivom u vezi sa tim pitanjima i zatražilo je od veća da odbije podnesak optuženog i da naloži optuženom da pripremi novi podnesak u prikladnom formatu i to pre 7. oktobra 2005. godine. 23. septembra prošle godine ja sam izdao jednu odluku u kojoj sam naveo da odbijam da prihvatim preliminarni podnesak optuženog i naložio sam optuženog da svoje prigovore, ukoliko želi, može da dostavi do 7. oktobra i to u skladu sa direktivama. 10. oktobra 2005. godine optuženi je dostavio svoj podnesak broj 111 zatraživši odobrenje da uloži žalbu na moju odluku od 23. septembra 2005. godine, također da se produži rok za ulaganje prigovora na modifikovanu izmenjenu optužnicu sve do onog trenutka dok ne dobije prevod na srpski jezik presuda, određenih presuda sa Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu. Pretresno veće je odbilo zahtev optuženog i 17. novembra 2005. godine optuženi je podneo svoj podnesak broj 119 u kome je zatražio dozvolu da uloži žalbu na odluku pretresnog veća po podnescima 110 i 111 i na osnovu toga da bi uskraćivanje odobrenja da uloži žalbu predstavljalo uskraćivanje njegovog prava da uloži prigovore na modifikovanu izmenjenu optužnicu. Odluka po ovom podnesku još uvek nije donešena. U
utorak, sljedećeg utorka, ja ću se sastati sa svojim kolegama iz veća i to konkretno kako bismo finalizirali našu odluku po ovom pitanju. Tako da najvjerovatnije ja ću u sredu potpisati odluku o obelodanjivanju, a pri kraju te sedmice ću potpisati i odluku po vašem zahtjevu za dobijanje odobrenja za ulaganje žalba. Ne radi se samo o zahtjevu optužbe, već i tužilaštvo je također podnelo zahtjev da se dozvoli ulaganje žalbi i to u vezi sa našom odlukom vezano za 6. podnesak o zaštitnim merama za svjedoke. Mislim da smo mi tu odluku doneli 13. decembra 2005. godine, dakle pre nego što smo prestali sa radom preko praznika. Kao što sam rekao, ta pitanja će se razmotriti, međutim, prioritet ima zahtjev optuženog za dozvolu za ulaganje žalbe, tako da ne mogu sada tačno da kažem kada ćemo rešiti podnesak tužilaštva, ali odmah nakon toga. Zatim imamo još dva podneska koje je dostavio optuženi. Jedan se odnosi na njegov zahtjev koji je on uputio sekretarijatu da mu se plati 2.339.400 američkih dolara i to za troškove njegovog ekspertskog tima u vezi sa pripremom njegove odbrane u periodu od 2003. do 2005. godine, dakle od 2003. do 2005. I također posljednji podnesak da se ukine naša odluka, a to je dakle da se povuče odluka o imenovanju advokata u pripravnosti u njegovom predmetu. Dakle, ova dva podneska će biti na dnevnom redu na sastanku koji ću u utorak imati sa kolegama sudijama. Mi smo naravno već detaljno porazgovarali o svemu tome, mi smo razmenili naše stavove i naša mišljenja i mislim da ćemo utorak moći da finaliziramo to pitanje. Sada da li ćemo do kraja sljedeće sedmice moći da donesemo odluku, o tome zavisi u stvari od toga, zavisit će od tužilaštva, od ispravka prevodioca, od sekretarijata, odnosno od toga da li će sekretar podneti svoje odgovore i svoje komentare, budući da je nama potrebna određena povratna informacija od sekretarijata da vidimo koji je stav sekretara u vezi sa ovim pitanjem. Dakle, to su podnesci koji su bili podnešeni u međuvremenu. Ukoliko vi želite da iznesete bilo kakve komentare ovim podnescima sada, možete. Izvolite, gospodine Šešelj. Ja bih prvo po pitanju podneska koji se tiče odluke pretresnog veća da se u ovom predmetu uvede funkcija advokata u pripravnosti, odnosno stand-by advokata kako se to naziva. Iako je takva odluka donesena, to je skoro 3 godine, još ona nema ni pravno utemeljenje u pravilniku o postupku i dokazima, a kamoli u statutu Međunarodnog suda. Ta odluka je van pravnog sistema ovog Međunarodnog suda. Ja iz toga izvlačim zaključak da je odluka bila toliko u pravnom smislu skaradna da se sudije ovoga tribunala nisu potrudile ni da joj naknadno daju pravno utemeljenje. I ona postoji samo u ovome slučaju. Na Međunarodnom vojnom sudu u Nürnbergu optuženi su imali pravo da potpuno slobodno odluče da li će se sami braniti ili će imenovati advokata. A mogli su da imenuju advokata bez ikakvih kriterija. Dovoljno je bilo da je on upisan u advokatsku komoru bilo koje države.
ovo što se ovdje sada radi samovoljom sekretarijata na temelju odluke pretresnog veća iz 2003. godine je zaista pravni apsurd koji mora što pre da se otkloni bar iz ovoga procesa koji se protiv mene vodi, možda će to nekom drugom odgovarati. Po pitanju plaćanja troškova, sekretarijat uporno izbegava i da se decidno izjasni. Po statutu Međunarodnog suda ja imam pravo na sredstva. Tako kaže statut Međunarodnog suda. Meni nikakva sredstva do sada nisu dodeljena. Moji troškovi su 2.300.000 i nešto dolara. To su objektivni troškovi vezani za konkretan rad, postoje dokazi tog konkretnog rada. U velikom broju mojih podnesaka, elaborata i tako dalje. Dakle, nijedna ta stavka nije izmišljena. Ona je fundirana na konkretnom radu. Sekretarijat je od mene tražio da se izjasnim o imovini koju posjedujem. Ja sam mu dao iscrpne i tačne informacije. Članovi moje porodice, bliže i dalje, neće da sarađuju sa sekretarijatom. To je njihova stvar. Članovi moje porodice svojom imovinom neće da učestvuju u finansiranju moje odbrane. Sekretarijat bi bio u pravu da na tome insistira, da ima jedan dokaz, da sam ja od datuma eventualnog izvršenja nekog od ovih krivičnih dela, delove svoje imovine prenosio članovima moje porodice, pa da se izvuče zaključak da sam ja tako namjerno hteo da se dovedem u situaciju da ostanem bez sredstava kojima bi mogao sopstvenu odbranu finansirati. Međutim, ja to nikad nisam uradio. Ujedno sam prijavio ono što imam, pored toga što imam, ja tražim da Međunarodni sud finansira moju odbranu. Dalje, Međunarodni sud treba da ima u vidu kako je postupljeno u svim drugim procesima. Koliko su bili troškovi odbrane. Pa da se ima u vidu koliko je komplikovan ovaj slučaj. Znate, ima procesa koji su vezani samo za jedno mjesto i za vrlo ograničen vremenski period. Pa odbrana koštala 4 ili 5 milijuna dolara. A u mom slučaju krivična dela su rasprostranjena na skoro celom području bivše Jugoslavije. Veoma je komplikovano i teško pripremati odbranu, pogotovo što tužilaštvo ima namjeru da mi pripisuje krivična dela Vuka Draškovića, pa mi greškom dostavi neka dokumenta, a onda šalje zatvorsku policiju da mi na silu oduzima ta dokumenta. Jer je otkrilo mnogo više nego što je nameravalo da otkrije. I takve skandalozne se stvari dešavaju u ovome predmetu. Ne može biti tajna koliko je koštala odbrana u bilo kom slučaju, a sekretarijat to proglašava za tajnu. Kakva je to tajna? To je trošenje novca Ujedinjenih nacija. Ne sme biti tajna. To nije pitanje zaštićenih svedoka. Tužilaštvo pokušava da izbjegne tu svoju obavezu. I treće veoma važno pitanje, meni se još onemogućava normalna saradnja sa mojim pravnim savjetnicima i članovima stručnog tima za pripremanje moje odbrane. Ja neprekidno prijavljujem ljude koji su kvalifikovani da budu moji pravni savjetnici, koji su se dokazali kao moji pravni savjetnici pripremajući mi veliki broj sudskih podnesaka i elaborata, a sekretarijat traži da moji pravni savjetnici ispunjavaju uslove koji su propisani za advokate. Moji pravni savjetnici nikad neće biti branioci u ovom predmetu. I kao branioci oni meni nisu potrebni. Oni su meni potrebni baš onakvi kakvi jesu, diplomirani pravnici, spremni da obavljaju jedan težak posao po mojim nalozima. I sve dok sam ja zadovoljan načinom na koji oni obavljaju taj posao, ja ih ne mislim menjati. Niti mislim uzimati nekoga koga bi mi nametnuo sekretarijat Međunarodnog suda, pošto je svoju pristrasnost sekretarijat u više navrata već dokazao i u mom predmetu i mnogim drugim predmetima. Zatim, od mene sekretarijat traži da moji pravni savjetnici vladaju engleskim ili francuskim jezikom. A da vam iskreno kažem, ja uopšte nemam poverenja u Srbina koji dobro zna engleski ili francuski jezik. Mene je životno iskustvo naučilo da u takve ne mogu imati poverenje. I nema potrebe da znaju engleski i francuski jezik.
Važno je da dobro znaju srpski jezik i da se sa mnom sporazumevaju i da izvršavaju naloge koje im postavljam u smislu adekvatne pripreme moje odbrane. Postavljaju mi uslov da moji pravni savjetnici nisu proglašeni krivim u relevantnom krivičnom postupku. A ja dolazim iz zemlje koja je pola veka bila pod komunističkim režimom. Pa nema časnog čovjeka koji je istaknuti intelektualac, pravnik ili bilo koje druge struke koji je živio pod komunističkim režimom, koji nije krivično odgovarao bar jednom u životu. Oni koji su tada prošli bez krivičnih osuda, progona, šikaniranja bilo koje vrste, ali da se upitaju sopstvenoj moralnosti. Nisu se nikad i potrudili da se suprotstave tom režimu. Dakle, argument da moraju biti ljudi koji nisu proglašeni krivi u nekom krivičnom postupku, apsolutno otpada, ja ga ne prihvatam. Ja imam poverenja samo one ljude koji su kao antikomunistički disidenti zajedno sa mnom stradali pod tim režimom. Zatim kaže se da moji pravni savjetnici moraju biti ljudi koji nisu narušavali poverenje javnosti u Međunarodni sud ili na drugi način narušavali ugled Međunarodnog suda. Pa moji pravni savjetnici mogu biti samo ljudi koji zajedno sa mnom osporavaju ugled ovog Međunarodnog suda kao nelegalnog suda. Jer do kraja ovoga procesa jedna stavka moje odbrane će biti neprekidno osporavanje legalnosti. Ja od toga neću odustati, niti me neko može natjerati da odustanem. Moji pravni savjetnici nikad nisu objavljivali poverljive informacije. I oni su potpisali sporazum sa mnom o obelodanjivanju, kojim su se obavezali da nijednu poverljivu informaciju ili dokument koji dobiju od mene, a koji ja prethodno dobijem od suda, tužilaštva ili sekretarijata, neće davati na uvid široj javnosti. I to je sasvim dovoljno. Oni su svesni pravilničkih odredbi o zaštiti zaštićenih svedoka, o zaštiti određenih dokumenata i šta drugo još može od njih da se traži. Ali sekretarijat bi zapravo da mene natjera da uzmem ljude na koje će sekretarijat vršiti utjecaj i tako ometati moju odbranu. 3 godine traje ovaj pretresni postupak. Skoro ravno 3 godine. I to je 3 godine, te 3 godine su ispunjene pokušajima sekretarijata da se onemogući moja odbrana. Na kraju, ja insistiram da proces što pre počne. Ako mi ne date pravne savjetnike i savjetnike, ne date, idem sam u proces. Ako mi ne date sva dokumenta na srpskom jeziku, ne date, idem u proces bez njih. A ja vas podsjećam u statutu Međunarodnog vojnog suda koji je zasedao u Nürnbergu. Kategorički je garantovano pravo optuženi da na svom jeziku dobiju svaki sudski materijal, svaki sudski dokument. A vi ovdje pokušate da to izigrate. Svaki dokument mora biti na papiru. Odbijate da mi date na papiru. Hoćete da mi dajete na drugi način. To je vaša stvar. Razuman rok za početak suđenja. Gospodine Šešelj. Gospodine Šešelj, imate još 1 minutu točno da završite. Ja odmah završavam, gospodine Agius. Poenta osnovna je svaki razuman rok za početak ovog procesa je prošao. Vaše sudsko veće je izbjeglo da se po tom pitanju izjasni. Tužilaštvo tvrdi da nije prošao razumni rok. Ja tvrdim da je razumni rok od 3 godine preteran rok, čak da sam se sa slobode branio. Da sam na slobodi čekao na početak procesa, to je preterano dug rok, a kamoli što da čekam u pritvoru. Gospodine Šešelj, ona pitanja koja su relevantna bit će predmet naših odluka. Imate li vi kakvih konkretnih prijedloga s vaše strane? Tužiteljstvo ne. Predsjedavajući u redu, sada ćemo se pozabaviti objelodanjivanjem po pravilu 66a1. Nakon što je podnesena izmijenjena, dopunjena optužnica, može li tužiteljstvo potvrditi da
je došlo do objelodanjivanja popratnih materijala? Gospodin Saxon, da, potvrđujem, časni sudac, a možete li vi to potvrditi, gospodine Šešelj, samo kada je riječ o popratnom materijalu za objelodanjivanje po pravilu 66a1? Molim, recite samo da ili ne. Da, ali vas moram podsjetiti da mi je deo tog materijala nasilno otet naknadno. Right, yes, I'm aware of that. Da, u redu, ja sam toga svjestan. Pravilo 66a2 i materijal koji se objelodanjuje po tom pravilu. Ja ću se sada usredotočiti samo na 6. zahtjev za izdavanje zaštitnih mjera svjedocima koje je tužiteljstvo podnijelo 5. oktobra. Odluka je donesena 13. decembra. Želio bih potvrditi da je ova odluka da je tužiteljstvo u odnosu na ovu odluku podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za ulaganje žalbe. Mislim da ne možemo u pogledu ovoga učiniti ništa drugo nego da dobijemo od tužiteljstva potvrdu da, ostaviši po strani ove odluke, da ste vi dovršili objelodanjivanje po pravilu 66a2. Jeste li vi u poziciji da to potvrdite? Tužitelj, ne, nisam, časni sudac, pa kakva je onda situacija, gospodin Saxon? Pa očekujemo odluku raspravnog vijeća. Sudac, da, ali ja sam rekao da kako da sam stavio po strani odluku i rekao da sam svjestan da odluka po 6. podnesku nije donesena, ali pored toga jeste li objelodanili sve drugo? Tužitelj, da, sve drugo jesmo. Predsjedavajući, u redu, materijal po pravilu 68, ima li šta još? Ja znam da je ovo kontinuirana obaveza, ali ima li kakvog materijala po tom pravilu do kojeg ste vi došli, a još ga niste objelodanili? Tužitelj. Da, časni sude. I to ćemo učiniti čim dobijemo odluku raspravnog vijeća o formi objelodanjivanja. Sudac, u redu, ja pretpostavljam da ste shvatili poziciju tužiteljstva. Imate li nešto što biste vi, gospodine Šešelj, dodali ovome? Postoji veliki problem kod objelodanjivanja oslobađajućeg materijala po pravilu 68 pravilnika o postupku i dokazima. Tužilaštvo pokušava da izbjegne tu svoju obavezu tako što mi dostavlja neadekvatan materijal. Ja sam jednom skretao pažnju pretresnom veću na to što se dešava. Pravilo podrazumeva da svaki oslobađajući materijal mora imati bilo kakvu vezu sa postupkom koji se protiv mene vodi. Bilo kakvu. Čak ako nema vezu sa postupkom da ima sa mnom lično. Ali meni tužilaštvo kao oslobađajući materijal dostavlja zapisnike sa ekshumacije nekih leševa kod Prijedola. Ja Prijedolj uopšte nemam u optužnici. Nemam nijedno mesto iz Bosanske Krajine u optužnici. Šta će meni toliki materijal sa ekshumacije 2 ili 3 leša u okolini Prijedola? Znate, sud ne smije da dozvoli tužilaštvu da svoju obavezu objelodanjivanja oslobađajućeg materijala na ovaj način izigrava. Tužilaštvo mora podjednako volje, strpljenja, rada i savjesnosti da uloži u pronalaženje oslobađajućih materijala koliko ulaže u samo krivično gonjenje. To je do sada potvrđeno u nekoliko presuda ovog međunarodnog suda. Vi treba da intervenišete po mom mišljenju da se tužilaštvo spreči da izbjegava svoju obavezu, da se spreči da je na ovaj način ignoriše i da mu naložite da radi onako kako to pravilnik postupa. Hvala vam, gospodine Šešelj. Ako postoje konkretni slučajevi za koje vjerujete da tužiteljstvo ima u svom posjedu materijal po pravilu 68, a da vam nije objelodanjeno, molim da nam to date do znanja i mi ćemo se s time pozabaviti nakon što tužiteljstvu damo priliku da se također time pozabavi.
Kada je riječ o materijalu po pravilu 65 ter, mislim da je ovdje situacija posve bjelodana. Vi ste podnijeli predpretesni podnesak u decembru prošle godine. S obzirom na to da je podnesena modificirana izmijenjena optužnica, mislim da nam treba jedan ažurirani predraspravni podnesak. Koliko vam vremena treba? Odnosno, pretpostavljam da ste već razmislili o tome i da ste počeli s radom na tome, nadam se barem. Gospodin Saxon, da, tužiteljstvo ima namjeru podnijeti ažurirani predpretesni podnesak do kraja sljedećeg tjedna, to dakle do kraja rada 3. februara 2006. Sudac u redu, to će biti prevedeno na vaš jezik i imat ćete se priliku obratiti sudskom vijeću sa svojim odgovorom. Ima li još kakvih pitanja koje biste željeli iznijeti, gospodine Šešelj? A zatim ću vas također pitati, prije nego što dođem na stanje u pritvorskoj jedinici i zdravstveno stanje. Ja sam iznao što sam imao za danas. Ja samo insistiram da se podhitno zakaže početak procesa i da se sudsko vijeće izjasni da li je prošao razumni rok za početak ili nije. Hvala vam, gospodine Šešelj. Ja vas uvjeravam da Međunarodni sud doista žarko želi što prije započeti s vašim postupkom i kao što ste rekli, već ste duže vrijeme u pritvoru i činjenica da nije došlo do spajanja vašeg postupka s drugim postupcima koji su bili isplanirani već ranije vam daje indikaciju da će vaš postupak započeti prilično skoro. Inače bi trajalo još duže. Dakle, pozabavimo se sada sa stanjem optuženog. Prije svega želio bih vas obavijestiti da će u martu, odnosno krajem februara, u svakom slučaju u jednom trenutku tokom proljeća, doći od moje strane do narudžbe jedne nove analize zraka u vašoj prostoriji kako bi se utvrdilo kakvo je stanje po tom pitanju sada kada se zna točno na što ste alergični. Naime, ono što je sadržano u izvještaju stručnjaka koji smo već prije neko vrijeme dobili jeste da bi posebno tokom proljeća moglo doći do određene promjene koja bi mogla interesirati ne samo vas nego i nas. A druga stvar koju sam vam želio spomenuti, i ako želite mogu ući u poluzatvorenu sjednicu za to, jeste da kad sam čitao izvještaj, da ja sam čitajući izvještaj dobio utisak da premda vi dobivate lijekove za astmu, ne dobivate lijekove za alergije od kojih trpite. Ne znam da li sam dobro pročitao izvještaj ili ne, ali vi ste svakako u boljoj poziciji da znate koje lijekove primate. To je nešto što sam primijetio u izvještaju i u vezi s time sam vas želio i pitati. Ako vam je potrebna moja intervencija drugih dvoje sudaca u tom pogledu, no da prvo čujemo što imate vi za reći pa ćemo onda dalje. Izvolite, gospodine Šešelj. Ja mislim da nema nikakve potrebe za poluzatvorenom sednicom. Ja sam vam se, gospodine Agius, već jednom izjasnio, moje zdravstveno stanje ni za koga ne treba da predstavlja tajnu. Niti ona baš toliko naročito teško da ja sad moram na svaki način da zapomažem zbog njega. Ja lek za polensku alergiju primam u sezoni alergije, ali lek protiv gljivica i plesni nikakav do sada nisam primao, leto su tek otkrili da sam i na to alergičan. Valjda zbog uslova u kojima sam se nalazio. Ali ne postoji dovoljno efikasan lek da otkloni sve simptome astme, u tome je problem.
Right. But U redu. No, ono što sam želio saznati od vas je sljedeće. Nakon što smo dobili izvještaj stručnjaka, vi ste dobivali ispravne lijekove i svu pažnju koja vam je potrebna. To je ono što sam želio čuti od vas. Ili imate nekih posebnih prigovora koje biste željeli meni iznijeti, a to vas pitam zato što bih se ja odmah pozabavio tim vašim pritužbama. Iste lekove koje sam primao ranije primam i sad, tu se ništa nije promenilo. Što se tiče konkretnih uslova, oni su se u međuvremenu pogoršali za sve optužene. Svi su premješteni u tu zgradu u kojoj sam ja. Sada tražim premještaj u drugu, više ta druga ne postoji. To je deplasirano. Ali u situaciji u kojoj bi dobio svetliju ćeliju, sa više sunca, sa više vazduha i tako dalje, možda bi stanje donekle popravilo, ali ja na tome ne insistiram. Ovdje postoje neki mnogo ozbiljni problemi, zato ja se više ne bavim tim, kao što ste primijetili u proteklih mjeseci, ja to više ne potenciram. yes, but are there... Da, no postoje li neki aspekti koji se tiču vašeg zdravstvenog stanja ili stanja u pritvorskoj jedinici koje biste vi željeli iznijeti ovdje prije nego li prekinemo za danas s radom? Najozbiljniji problem kojim se ja suočavam je problem fotokopiranja. Ja već imam oko 1000 rukom pisanih stranica teksta. Gusto rukom pisanih stranica. Vi znate, gospodin Agius, kako ja gusto pišem. Ja moram to fotokopirati da bi kopije dostavio članovima stručnog tima za pomaganje moje odbrane. Kako bi oni to koristili u svojim daljim projektima. Ja nemam mogućnosti da to uradim jer mi zatvorske vlasti ne dozvoljavaju fotokopiranje. To je minimum koji ja postavljam u pogledu mogućnosti za pripremu moje odbrane. Meni su dali dodatnu ćeliju. Ja tu ćeliju godinu dana ne koristim. Meni ne treba dodatna ćelija. Meni treba mogućnost fotokopiranja. Dakle, oni mi neprekidno daju nešto što meni ne treba, a ono što mi treba uporno izbjegavaju. U pogledu fotokopiranja, vi znate da smo mi potpuno upoznati s vašim zahtjevom. Znamo da ste taj zahtjev iznijeli upravniku jedinice, pritvorske jedinice. I znate da je nakon toga tajništvo podnijelo jedan podnesak povjerljivi ex parte u kojem se kaže da pritvorska jedinica UN-a nema dužnost niti spada u njenu odgovornost da daje administrativnu podršku optuženom. Mi smo se željeli uvjeriti da ste vi upoznati sa stavom i prigovorima tajnika koji da kako odražavaju stav upravnika pritvora i nakon toga ste vi podnijeli podnesak 114 u kojem tražite da se stav tajništva. Da, u redu, da li primate prijevod? Problem prevoda koriste se neki izrazi koje ja ne razumijem. Tajništvo, tajnik i tako dalje. Taj izraz ne postoji u srpskom jeziku. U redu, pa morat ćete se nositi s time, gospodine Šešelj. Ja razumijem razliku između tih riječi i znam da ponekad razlika između tog i srpskog jezika je samo u jednom slovu. No u svakom slučaju, vi ste podnijeli podnesak broj 114 u kojem tražite pristup tom podnesku tajništva jer je on bio podnesen povjerljivo i ex parte. Mi smo vam dali dozvolu za to, ali smo također rekli da pritvorska jedinica UN-a nema niti dužnost niti odgovornost da vam izrađuje fotokopije s obzirom da ste se odlučili sami braniti. Ako želite napraviti neke kopije,
očigledno ćete se morati sami za to pobrinuti. To je naš stav. Ja u svakom slučaju, koliko vidim, nemam u spisu, niti se sjećam da sam to negdje vidio u spisu da ste tražili dozvolu za ulaganje žalbe na ovu odluku, osim ako nisam u krivu. Ako ima nešto drugo što biste željeli iznijeti, gospodine Šešelj, izvolite, molim vas da to učinite. Osjećaj, gospodine Adijus, kao da se nalazimo na dva različita koloseka. Ja nigdje nisam rekao da je obaveza uprave pritvorske jedinice da meni fotokopira materijal. Ali to je obaveza sekretarijata. Sekretarijat je dužan, kao što pruža administrativnu podršku sudu, tužilaštvu, da je pruži i meni. Ja po statutu imam pravo na sredstva za pripremu odbrane. Jedno od minimalnih sredstava za pripremu odbrane je mogućnost fotokopiranja. A meni se odgovara, upravnik nije obavezan. Pa nije upravnik obavezan. Ali je neko drugi obavezan. Obavezan je sud. Obavezan je sud pružiti mogućnosti za pripremu odbrane. Thank you. U redu, hvala vam. Ako imate neki ad hoc podnesak koji biste željeli podnijeti, pod uvjetom da je u znatnoj mjeri iznosi nove argumente u odnosu na onaj prethodni, onda vas pozivamo da to učinite i mi ćemo po tome odlučiti. Gospodine Sakson, imate li vi kakvih prijedloga ili pitanja koje želite iznijeti? Gospodin Sakson, da, dva kratka pitanja. Prije svega, danas, tokom dana, tužiteljstvo ima namjeru podnijeti podnesak kojim se traži uvrštenje u spis jednog niza pismenih izjava na osnovu pravila 92 bis. To ćemo do kraja današnjeg dana podnijeti, časni sudne. Drugo, koliko ja shvaćam, još se jedna stvar rješava pred sudskim vijećem, dakle nije riješena, radi se o podnesku tužiteljstva kojim se traži zabrana objelodanjivanja imena i drugih identificirajućih informacija, a on je podnesen 21. jula 2004. Postoji određeni historijat vezan uz to, a tiče se podneska koji je optuženi podnio u martu 2004. kojim traži pristup svim izjavama svjedoka koji su u posjedu tužiteljstva, a u kojima se spominje njegovo ime. Tužiteljstvo je odlučilo prihvatiti ovaj podnesak kao zahtjev po pravilu 66.5b uz rezervu da određene izjave svjedoka kojima se spominje optuženikovo ime također traže određena redigiranja identiteta. I dakle, nakon toga smo podnijeli podnesak kojim smo tražili samo dopuštenje sudskog vijeća. Sudac, sjećam se toga, da, gospodin Sakson, mislim da i taj podnesak nije riješen, ta stvar po pravilu 66b je također nešto po čemu bi sudsko vijeće trebalo odlučiti. To je dakle odluka pored one odluke o formi objelodanjivanja. Sudac, u redu, ja ću zadržati pravo da iznesem svoj stav i stav sudskog vijeća o tome kasnije, mi ćemo to provjeriti. Sjećam se toga živo i imao sam utisak da smo to zaključili, ali da kako možete me ispraviti, moramo provjeriti. Imate li još šta za reći? Tužitelj ne. Sudac, u redu, u tom slučaju u ovom trenutku zatvaram statusnu konferenciju. Sljedeća će se održati u propisanom roku od 120 dana. Obje strane će biti o tome obavješćene. Hvala vam. Ustanite, molim.